بەردەوامیە دەستدرێژیکردن بۆ سەر ڕۆژنامەوانان و ڕاگەهاندنکاران لە سنوورێ پارێزگەها دووکێ بووە جهەی نیگەرانیە چالاکوان و ڕۆژنامەوان و ڕاگەهاندنکار و وڵاتیان ژی دخوازن سنوورێک بڤان کاران بهێتە دیارکردن. بەریا چەند ڕۆژەکان لە باژێرۆکێ بەردەڕەش و لە دیڤ گوتنێن تیمەکە ڕۆژنامەوانی کە ji val hind karmendên asayîşa wê deverê hêriş li ser wan hatiye kirin û bêrêzî li hember wan kiriye. بله دوی اما کو تیما کینین وکو هر جاره کادیم لناف قضا بردرش مجلی درست کنن راپورت کی آن کاری خو روزنامه‌وانی بون بله دنیش که و جلای دو کارمندین آسایش بجلوبرگین مدنی هرش بو سر تیما ما کینین هاتا کرنو چند کیلو پلید مزیان په هاتا گاندن و صفقاتی ما هاتا کرن و هر دوی د نفسی دم دا روزنامه‌وان کاروان با عدری ل ناحیه با عدری بتوندی جلای چند چک داره و هاتی شاندن بله دا خازما کو روزنامه نوسه ولی دورا با دینان آزادی بهت برقرار کردن چون که هر ولاتی که رئیس روزنامه‌وان نیت گرتن او ولاتی برف دیکتاتوریت چید جبر ve hêrişê ji mareka çalakvanan vê kiryarê bi karekê nerawa dizanın û daxwaz dikin hikûmet harûkar bî digel karê rojnamevaniyê nek dijatiya wan biketin. بس سعيدي البودينا دزدريجي لسر روجنامه‌وان بيتاكرن بلا روجنامه‌وان جي بشيتن كاري خو بكتم درستي تخازين حكومت بيتا بيش بوفي كاريو كاري روجنامه‌واني انكو بيجن هاري كاري روجنامه‌وان پتر بكتن دا روجنامه‌وان جي بشيتن كاري خو درستي بكتن Rojnamevanek jî sedemê zûrbûna tundûtîjiyê li hember karê rojnamevaniyê bi nebûna piştevaniya dezgehên ragihandinê ye bû rojnamevanên xwe dizivrin û daxwaz diketin ew dezgeh bi durustî piştevaniya rojnamevanên xwe yên devera behdînan biketin. زێدەبوون و دووبارەبوونەوە پێشلکاری و بنپێکردن بەرامبەر ڕۆژنامەوانان کێماسیەکە لەسەر دەسەڵاتە vê deverê ku neşiya temamî mafên rojnamevana bidەtin ev e xalek û xala duyêş ew e ku aliyên siyasî li devera behdînan taybetî neşiya givaştinekê ser vê desalatê çê bikin ku mafê van rojnamevanan bihêne parastin û xala dîkeş ew e ku ev nûnerên wan dezgehên ragihandinê li devera behdînan neşiyane karmendên xwe biparêzin ez bêjme wan kenala wan hizba eger neşin karmendê xwe eger neşin rojnamevan peyamnêr vêca çê her ragihandkarekî dike bîtin neşin biparêzin bila lê gerin biçîtin bixwe jiyana xwe dîka asayî û kesabeta xwe dike biketin. Li destpêka salanî hîviya rojnamevanan ew bû ke destdirêjî û tundûtîjî li hember karê wan nehête kirin. Belê her jîb jî ev hîviya hate bin axkirin ji bal parêzerên îmnayê. İsmaîl Seîd, Kanalê Badînan Sat, Akirê.